Diphetetso tše mpsa tša COVID-19 di tseneletše ka maatla go feta ka kgwedi ya June le July. Province ya Kapa Bohlabela e na le diphetetso tše dipersente tše 43 tše mpsa naga ka bophara. Nelson Mandela Bay e na le tše fetago seripa ka provinceng. Leuba le le amile o šoro ditirelo tša maphelo. Tona Mkhize o re tlhaelelo ya dingaka ke bothata bjo bogolo le bašomi ba go hlwekiša le ba go rwala morwalo. Diphaphuši tša go hlahloba balwetši di baka pitlagano tshepedišong ya lenaneo la dipetlele. In here we have over 940 beds, and these beds are only occupied by just about 211 people, and so we've got about 730 extra beds which are not used, which are not occupied. Taba ye e tšwelago pele ya go fega tshepedišo ya koma e tsošitše bothata magareng ga baetapele ba setšo le mmušo. Because we don't have a decision yet, and the formal submission is going to come next week, all I can say is that we've highlighted a number of issues that need to be addressed in the recommendations that are coming from the combined traditional leaders and provincial government and community organizations submitted to the national government. It does need to take into account the rate of infection in the area. Bahlankedi ba hlobaetšwa ke batho bao ba sa obamelego molao wa COVID-19. Lesolo la go dira diteko le tla tšwela pele go leka go thibela diphetetšo. Efela bahlankedi ba eletša badudi go apara dimaske le go hlapa diatla le gore motho a be kgojana le o mongwe.